Inhaltsverzeichnis. Sadržaj, lista sadržaja, indeks. Njemačku riječ Inhaltsverzeichnis koristimo kada želimo da označimo strukturu neke knjige ili dokumenta, 5 glavnih tema koje treba da obradimo. Inhaltsverzeichnis je sastavljeno na dvije reči. Inhalt, što znači sadržaj, i Verzeichnis, što znači spisak ili lista. Inhaltsverzeichnis je imenica u njemačkom jeziku. Das Inhaltsverzeichnis ist wichtig. Sadržaj je važan. Ich schaue ins Inhaltsverzeichnis. Gledam u sadržaj. Das Buch hat ein detailliertes Inhaltsverzeichnis. Knjiga ima detaljni sadržaj. Im Inhaltsverzeichnis stehen die Kapitel. U sadržaju su navedena poglavlja. Das Inhaltsverzeichnis hilft beim Suchen. Sadržaj pomaže u pretrazi. Jede Arbeit braucht ein Inhaltsverzeichnis. Svaki rad treba sadržaj. Das Inhaltsverzeichnis ist am Anfang. Sadržaj je na početku. Here is das Inhaltsverzeichnis. Evo sadržaj. Das Inhaltsverzeichnis zeigt die Seitenzahlen. Sadržaj pokazuje brojeve stranice. Ich habe das Inhaltsverzeichnis aktualisiert. Ažurirao sam sadržaj. Das Inhaltsverzeichnis ist sehr hilfreich. Sadržaj je veoma koristan. Ich habe das Inhaltsverzeichnis gelesen. Pročitao sam sadržaj. Das Inhaltsverzeichnis befinden sich am Anfang des Buches. Sadržaj se nalazi na početku knjige.